除了海洋以外，即马全球空气污染的情形嘛一直咧恶化。瑞士空气品质的公司上新的报告显示，即马全球敢若有17%的城市空气品质是符合世卫组织的标准，其中南亚甲非洲的空气品质是上歹的。因为美国因为是退出世卫组织，全球各地大使馆未阁提供当地空气品质的数据，因为这嘛致使未来空气品质的监控会变得更加困难。蒙古首都乌兰巴托日头出来，接触过都市顶悬白茫茫的雾色，这毋是啥物浪漫的云海，是严重的空气污染。每年冬天大量小土炭提供烧气的高峰期，乌兰巴托的 PM2.5平均浓度达到世卫组织安全水准的17倍。伊若就算上体育课也会挂喙安，避嫌已经成做5岁以下囡仔第2大死因。өдөр энэ цэлмигээд тэгээ ямарсан яагаад өндөрлөг газар сонгосон бэ гэхээр энэ чинь агаар сайтай болохоор бид нэр энэ байгаад байдаг байхгүй. Нодлон бодлон чинь энэ нэг утаа байдгүйс энэ жил бүр амар болсон бүр ийшиг ингээ битүү утаа. 这年摆空气品质在全球也毋是上海的。瑞士空气品质技术公司 IQL 最近发表全球138国家的监测报告，点名整体空气品质上海5国，分别是查德、孟加拉、巴基斯坦、刚果民主共和国。往年印度只排第5，拢是非洲甲南亚的国家。主要原因是沙拉沙漠的沙尘、烧农地甲粪扫，还有高污染的化石燃料。在全球空气上歹9个都市当中，印度就占6个，第1名就是东北部工业区的哈尼伯特。चादर ढकी रहती थी पूरे शहर के ऊपर, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश, काफी अस्थमा वाले लोगों को दर्दियों को काफी दिक्कत होती थी। 世界卫生组织建议的 PM2.5浓度是每立方公尺无超过5呼吸。IQL 统计显示，去年敢若17%都市达到这标准。那用国家来讲，敢若7个合格，分别是大洋洲的纽湖、加勒比海巴哈马、巴贝多、格瑞纳达，还有澳洲的爱沙尼亚甲冰岛。So we're seeing that slight improvements are being made. Mostly those are coming though from the very developed countries, right, where you see the transition from combustion engines in transportation to electric vehicles. I think we're seeing some of that, and where we see some of the power generation now switching over to cleaner sources too. 不过，这全球空气品质调查的统计资源也不够全面。亲像非洲每370万人干了一个监测站，实际情形可能更较严重，也有真济发展中国家欠设备。在美国川普政府退出世界卫生组织，不过提供各地大使馆数据了后，情形更较害。It's really devastating because I know of at least 5 countries where the U.S. is providing the only air quality data. 长期受污染的空气会有呼吸系统疾病、阿兹海默症甲真济种癌症。世卫组织估算每年会有700万人死亡。目前全球90%下人口住伫空气品质无合格所在，各国政府要赶紧行动，摆脱化石燃料热能转型，防止森林野火等灾害，减缓地球暖化，同时促进人民的健康。公司新闻是会中编译。